Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marvin at aga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagsina kami iti imuna nga asawak, ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Agingga ang nagayatak manen, iti may kadwa agundaway. Ket dito'y man arugyak ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marvin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lukas ta, agmay sakang agnana, dito'y balayo. Wine, manipod pinanawan nak ti asawak. Agmay sa akon iti balay. Ayan ti ko nam nga anak yo. Ada kaninanang ko. Manipod nagsina kami ti asawak. Impan ko ni tayan ni nanang. Tapno ada mga sikaso ken kuana. Kastagaya. Ket numayat kalakit di. Si kanton ti kadwak di ti balay. Amumat nga ada anak ko, Marvin. Ket jakmet mabalin a panawan tapno umay agnaed dito eh. Sana parikot na ita, Joy. Ayabam ti anak mo, kat makipagnaed ka data. Agpaiso? Wen. Ibilang kumit kaspod nung anak ko ti anak mo. Sige nga, Rod. Umay kami agnaed dito'y balay mo. Isot ibagbagak nga anak ko, Marvin. Iso ni Ami. Agmano akman, Uncle? Kasyan nakati George balasang ko. Sakmat ni uncle mo ang Marvin. Tiagbali na may kadwa nga amam. Kat no mabalin, kayat ko awagan na ko ni ti tatang. Ha? Okay lang kada kayo nga awagan kayo iti tatang? Kat mo na. Ola, rugyan yun nga isimpara iti gamit yo. Ami, umay ka, tay pakitak kan ka ti kwartom. Tapno maisimpamot na iti gamit mo. Wan, tatang. Agyaman na kadagiti ginatgatang yung ausar ko iti pagadalan, tatang. Awan na nyaman na anak ko. Basta igaed mo ti agadal, ha? Wen, tatang. Kompleto ra iti ginatang ko nga ausar mo. Ngamno dapay kurang. Ibagamlaan kanya. Ruruamam ti anak ko, Marvin. Kasanto no awan kan. Jak may pay dagiti kabailam nga ipaiken kwa na. Sa anak mo na mapukaw ka na kayo? Sapay la ko mga rod, tasan ka maumuma kada kami. Apay ko maamauma ngay. Takayo kit di Sapay ko tasaan dakto apanawan. No kasta, at dan ije balayo ni Joy, inyawid mon. Wan pare. Isumat ka nayon kan nga agawid iti malma. Taadagaya man awawidam. Idi, kanayon ka maturog dito'y kampo. Saan mo't na mabalin nga agnanayon na singgilak, pare? Siyempre, kasapulak mo't atikat kadwak. Un mo't pare. Awan mo't mangiparit. Nabayag samot tan nga dasabali akadandun na ti asawam. Wan nga rod, pare. Kasano mo't tan nga di anak mo? Ada ka ninanang ko. Awan ka di planom ang mangala dito'y? Naka-enroll mo't tan ijayan ninanang ko, pare. Ken awanan at ikadkadwa ni nanang ko no alaak dito ayan ko. Hello, nanang. Nakaawag kayo, man. Kano ka diti panagawid mo? Apay ka din, nanang. Mailiw kami matankan ka. Kan binilin nak ti anak mo nga awagan ka. Takailiw na kakanumatan a makita. Kasta ka di? O, lang rod. Agawid ak, nanang. Kan adagayam ka sa pulan ti anak mo iti pagadalan. Ada ipagatang na kan ka. O, sige, nanang. Urayan dak ta agawid ak. Manual daw mo ijayan ni nanang mo. Agawid ak matlang adagos tada trabaho mi. Ala nga ron, agan-anad ka. Pagaw-awidin nak kami ni nanang. Mailiw da kano iti anak ko. Kan anda kano kasapulan ti anak ko iti pagadalan. O di ipawit mo kumalatan.
Kaya't kumot na makita ti anak ko Alang nga rod, basta agsubli ka nga dagos Wen, Joy, mabiitak lang ijay. Nasayat mo't na nagawid kayong tatang. Nabayagan asan kayo nagaw-awin. Pasensya ka na anak ko. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di tatang. Ado ti ka sa pulak ija school. Ngala, ibagam ka ni Lolam tagrubot kayo. Mapantayo iji ili, tagatangam amin na kasapulam iji school. Yehey! Sige tatang, mapanak nga rod ijayan ni Lola. Ibagak nga grubot man. Anya, agsubli ka adagos iji bagyo. Wala nang. Nagatang kumat amin na nakasapulan ni Kate. Nagpakada ka din ka ni Kate. Ang mga nunamnamaan na amasangputan na kaanag ka po iji pagadalan. Wala nang. Nagpakadak itay agsapa. Apay ayang nga agdardaras ka asumang at iji bagyo. Nanang. Ibagakon kada kayo tipod no. Addan ka din nak iji bagyo. Anya, iji balay mo ti pagnanaudan nyo iti kadendennam. Wala na. Kan adamay sa nga anak na. Kadwami matlang iji balay. Anya, imbag man, idinto ati anak mo, kat saan mo amadennaan. Sa nabali tadda kayo matakadwa na. Ang mga nugumura ti anak mo no maamuan na. Inton makagraduar ti anak mo iti elementarya, isurot mo mo't iji bagyo. Iso ti rumba nga agyan iji balay mo. Hanggang kasano kayon? Di awanan kadwayo nito Ay usak lang, uri awan kadwak. Tinapatag, agkadwa kayo iti anak mo. Sige ang arod nanan. Urayag ang makagraduar ni Kate, ta isurot kumatan iji bagyo. Ija iton nga agadal iti high school. Hello anak, alda ka di ibagam? Awan tatang, mailiwak laang kada kayo. Pasensya ka na anak, gapotagin na dayuta. Sa nabali, tan lumalpas ti klase, umay kan tumutan ditoy. Ang paiso tatang, Wan anak, kuna ni Lola, ada kanu kadwayo di tabalay. wan anak ko. Yam amuk to ken kanya antim ajoy kan ni manang mga ami. No kasta, adan tungarodan kadwak di tatang. Wen, basit lang na panaguray, makaumay kan ditoy. Santa pa'y nagtungtungan ng pasang atamon ti anak mo. Masapul ka di pa ya pagtungtungan ta. Ibagampay mo't kumanga umuna kanyak Apay, saan mo akayat nga umay ditoy ti anak ko? Ay kwa, ada ka di maaramida? Uray ibagak asaan ko akayat. Ti kayat mong tumutlang ti masurot. Kaputa balay mo kat nga rod daytoy. Kabaudyanan na, nakagraduar kan iti elementary kahit anak. Sumurot akon kan kay Jay Bagyo, tatang. Katwan na, isong aging pakikan. Yehey! Excited akong tatang. Santa ka di ngay surot ni Lola? Aywan gayam nanang. Amangan no kayat yung tagpasari di bagyo. Alaman nga rod, takayat kumot am mo ti kunam akadenden nam ita. Nasingpot ka di mo't laang. Uwan na na. Siguradwom laang. Tanong maltratwan na ti apaok. Siyak ti makalaban na. Saan namot nga tang aramidin na itananang? Imbilang kumot na napudpudlo nga anak ko, ti anak na. Iso nga isumat siguro ti aramidin na iti anak ko. Ay kat nasayaat no kasta. Apay asaan mo't armuar ti kunam akadenden na Marvin. Nasakit ka no ti ulo na nanang. Madamdaman to siguro arumar. Mabit lang. Agi paputo da kiti danom ta agkape tayo. Siya akong tatang. Siya ako nanak ko. Agtugtugaw kayo pala ang ganilulam dita ha. Tatang? Oh. Anda kayong madgayaman. Anda ka man gaya man ami. Isugayam ti anak ko ni Kate. Kanisumat ni nanang ko. Nice meeting you, Kate, Nana.
Kasangsang putyo ka dila, Uwan anak ko. Sige nga rod, agi papudot ak iti danom. Ag merienda tayo. Sige man nga rod, ami anak. Sikan ti mapanagi papudot, tanda ginatang ko at tinapay. Nalpasan ti bakasyon, panag-enroll manan. Kasapulan na gumatang tayo manan iti kasapulan nyo iti pagadalan. Kaano tayo amapan gumatang, tatang? Inton bigat, anak ko. Siyak nga'y tatang. Sumurot ka di mo't? Katwan ami. Sika, Joy. Apaya saan ka man na matagtagari? Kayat mo kadimot, sumurot? Saanan? Da kayo latan. Ala ni nanang. Sumurot kayo kit din. Naragragsak matlaang na umay kayo. Saanan kunakmat? Da kayo latan. Dituyak langan balay. Kala. Di da kan pilitin no saan mo akayat ti sumurot. Nasaya at matada kayong tatang. Apay akanayo na saan kayong nga gawawid. Ijaya kun kampo amat maturog. Tasayang mat ti pamasahik no kanayo nak nga gawid. Kayat ko. Kanayon kayong adda ditoy. Apay mat. Kanayon nga gungot ni Auntie Joy. Apay nga agungan. Alda basol mo? Nakais-istrikto tatang. Nakaturturay. Saan nga anak ti pangibilbilangan na kanya? Anya? Day tatiyag paiso tatang. Ala, bayam, takasaritak to. Saan nyo nga ibagbaga nagipulong agungot tumanan. Sige, Kate anak ko. Siyak ti makamoy ti dayta. Agpaiso nga tati ibagbaga ti anak ko. Anya nga tati aramidak. Tapno mapanagnikak no husto ti ibagbaga na. Amokon. Agpakada ak ka ni Joy. Ibagak asa anak nga agawin inton malam. Agpali iwak to noan niya ti mapaspasamak. Dito iti pagpwestuak. Naway amangag ko dito iti boses. Saan nga mo ni Joy ang nakaawidak? Kat addaak dito yung agpalpaliiw. Kaawa-awidag iti ubing ang naggapoy ti pakadalan. Amuak ita noon niya ti mapasamak. Saan ka di akinunak? Alaba ang adagos dagiti kawis mo no sumangpet ka? Ada pa yan aramidag nga assignment ko, Auntie. Kinunak matasyaklan ti manglaba iti badok. Ngam labaak iti sabadua. Taiso ti awan klase. Kat, anya laangan nga iti sawon ti amam kanya. No makita na asyak ti manglablaba iti bado ti anak ko. Idinto asika kat saan ko ang mailabaan. Ay, jak lapangan ano alabaan dagiti kawis mo. Gapot saan kamat nga anak. Apay nga ngamin nga imay kapay laang dito ya. Nagalasmat gaya man ti ibagbaga na iti anak ko. Idinto tasyak kat imbilang ko apudpudno nga anak ti anak na. Agure ka man tagpakita ka. Joy, anyat kinunam? Ada ka dita? Well, kat neematangak ti pudno at tratom iti anak ko. Awaran kay ti bain. Inawat ko asi pupuso ti anak mo. Ngamsi ka, pulos gayam asaan mo ang maawat ti anak ko. Pakawanan ako, Ma Marvin. Nadismaya akon ken ka. Nagalas gayam ti ugalim. Ala, agimpaki kayo iti anak mo, tapumanaw kayon iti balay ko. Tangis sa anumat ang maawat ti anak ko. Sige, panaw! Marvin, pagsaritaan ta kumana sayat da ito eh. Nakasaghanak mat ngagbalbali o. Sana kami lakit di papanahon iti anak ko. Awanan ti ado asao. Pumanaw kayon. Ang mga nanya pa iti maaramid kukin ka. Imbaglakit din ta nagipulong ka iti amam, apok. When Lola, makitkitak mata ni tatang ko ti aggasgastos dito'y balay. Ngam nakaturturay ni Auntie Joy. Iso na lang tamasyanak ka ni Ami. Nasingpat ni Ami kanyak. Ni Auntie Joy lang ti saan. Nanak-nakam paikit din ti anak na ngam isaw. Gaputa marik na siguro ti panangipatag ko kinkwana. Iso nga amo na kamat nga ipatag. Ngam sana ba ni?
Adamat kontak ko kenkwana. Ayaban talatano adalakad ta. Total, nagbalin mo tagayim mo. Uray siyak tatang. Ada kontak ko kankwana. Mabalin ko ako mustaan. Anyaman nga oras akayat ko. Oh, kasano nga ron nanang. Kaduan nyo pa lang ni Kate dito eh. Agawit kailangan ni Jibalayo tunggal Sabado kan Domingo. Ay katuan Nasaysaya atin asyak ti kadwa ti apok dito eh. No makabiro kaktuman siguro iti babae nga ayatek, ket jay babae nga ammo na nga ipateg ti anak ko. Tuy pagayam mo, Marvin. Marvin pagayam ko agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, dayta ti kasayaatan nga aramidem. Kasapulam ti babae amang ipategmet iti anak mo. Saan ket at tay babae amang maltrato iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marvin iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.